Amapate. Pasta is a beloved dish enjoyed by people all around the world. From its humble beginnings in Italy to its widespread popularity in America and beyond, pasta has become a staple in many households and restaurants. But did you know that pasta comes in a variety of shapes and sizes, each with its own unique name and purpose? Ni ibiryo bikundwa ku isi hose. Whether it's a cozy family dinner or a fancy restaurant meal, pasta can be found on tables everywhere. Its versatility and ability to pair with a wide range of sauces and ingredients make it a favorite for many. Kuva mu butaliani kugera muri America, abantu barya amapate, muburio gutandukanya. In Italy, pasta is often enjoyed with simple, fresh ingredients, while in America, it might be served with rich, hearty sauces. Each culture has its own unique take on this classic dish. Ariko wari uziko amapate atangana. There are over 600 different shapes of pasta, each designed to complement specific types of sauces and ingredients. From long, thin strands like spaghetti to short, tube-like shapes like penne, the variety is truly astounding. Hariho amo atandukanya ngano zitandukanye, burimo rafite izina riario. Each shape has a name and a story behind it. For example, farfalle, which means butterflies in Italian, is shaped like little bow ties, while fusilli are spiral-shaped to hold onto thick sauces. Amapate akorwa mubintu bioroshe, ifarini namazi. The basic ingredients for pasta are simple, just flour and water. However, the process of making pasta can be an art form, with techniques passed down through generations. Hari ijihe bongeramo amagi kugirango arusheho kuryoha. Sometimes, eggs are added to the dough to create a richer, more flavorful pasta. This type of pasta is often used in dishes that require a more robust texture. Hanyuma iomvange ihindurirwa imiterere, bigatanga amahirwe menshi. Once the dough is prepared, it can be shaped into countless forms, each offering a different culinary experience. The shape of the pasta can affect how it holds sauce, how it cooks, and even how it tastes. Muri iki kiganiro, tarada bera hamweamo abiri azwi chiane yamapade, macaroni na spaghetti. In this episode, we'll take a closer look at two of the most well-known types of pasta, macaroni and spaghetti. These two shapes are iconic, and have a special place in many people's hearts. Tuzamenya tandukaniro ridi hagati yayo nimpamvu ari ingenzi muguteka. We'll explore the differences between them and why they are essential in cooking. From their unique textures, to their ability to pair with different sauces, macaroni and spaghetti each bring something special to the table. Dutangire na macaroni. Tekereza umuyoboro muto, woroshe. Ayo niyo macaroni. Ni ifite ishusho ishimishije, ikunze kwitwa macaroni inkokora. Macaroni ifite uburebure bwa santimetero ebiri n'igice, mugufi cyane kuruta spaghetti. Ubusaburiagati muri butuma ikurura isosi ubwoko bwose. Aya mapate akundwa na bana na bantu bakuru. Tekereza kubiryo bizwi nka macaroni na foromaje, aho utuyoboro duto twinjiza foromaje neza. Noneho, turebere hamwe spaghetti. Tekereza imirongo miremire, yoroshe ya mapate. Bitandukanye na macaroni, spaghetti ntabusa ifite hagati. Ifite ishusho ndende yoroshe. Spaghetti ni ndende cyane kuruta macaroni, igira santimetero 25 cyangwa irenga. Ubu burebure bwayo butuma yorohera kuzinga kurufuni. Spaghetti ikunze kuribwa hamwe n'isosi inyanya, ariko ijana ni bintu byinshi. Ishobora kuribwa na mafi yo mu nyanja, imboga ndetse n'isosi y'amata. Hari igihe, abantu bibesha bakita amapate yose macaroni. Ariko sibyo. Amapate ni menshi kandi atandukanye, kandi buri bwoko bufite umwihariko wabwo. Nubwo byombi ari amapate, macaroni na spaghetti bifite imiterere itandukanye. Macaroni ni magufi kandi afite ubusa hagati, naho spaghetti ni ndende kandi yoroshe. Wibuke ko macaroni ari magufi kandi afite ubusa hagati, kandi akenshi akoreshwa mu biryo bihuse cyangwa ibiryo by'abana. Naho spaghetti ni ndende kandi yoroshe, kandi akenshi akoreshwa mu biryo by'uburayi nka pasta carbonara cyangwa bolognese. Kumenya itandukaniro riri hagati yayo ni ingenzi kugira ngo umenye uko akoreshwa mu gikoni. Ibi bizagufasha gutegura ibiryo byiza kandi byujuje ubuziranenge. Nkuko tutavuga ko igitoki ari pome, ni ingenzi kumenya itandukaniro ry'ibintu bitandukanye kugira ngo ubashe kubikoresha neza. Tugomba kumenya itandukaniro ya buri bwoko bwa mapate. Buri bwoko bufite uburyo bwabwo bwo gutegurwa no gukoreshwa, kandi kumenya ibi bizagufasha gutegura ibiryo byiza kandi byuzuye. Niba ushaka gutegura ibiryo byiza kandi byuzuye, menya itandukaniro ry'amapate.
Ibi bizagufasha gutegura ibiza kandi byuzuye, kandi bizatuma ubasha kwishimira ibiryo byawe. Amateka y'amapate yuzuyemo inkuru zishimishije. Hari inkuru ivuga ko umushakashatsi Marco Polo yazanye amakaroni mu Butaliyani ayikuye mu Bushinwa. Nubwo iyi inkuru itaremezwa neza, igaragaza urugendo rurerure rw'amapate mu miko itandukanye. Ku rundi ruhande, sipageti ifite inkomoko mu Butaliyani. Bivugwa ko yatangiriye muri Sicily, aho yumishwaga ku zuba. Izi nkuru zitwibutsa ko ibiryo bifite amateka akomeye kandi bishobora kuduhuza n'imico n'ibihe bitandukanye. Kumenya itandukaniro riri hagati ya makaroni na sipageti ni ingenzi mu guteka neza. Imiterere ya makaroni ituma ijana n'ibiryo bitetse mu ifuru n'isosi. Isosi ifata kuri makaroni, bigatuma burigatse karyoha neza. Ku rundi ruhande, imirongo miremire ya sipageti ijana n'isosi yoroshe itwikira amapate neza. Guhitamo ubwoko bwiza bw'amapate bishobora gutuma guteka kwawe kuryoha kurushaho. Mu gihe uhitamo hagati ya makaroni na sipageti, hari ibintu byinshi ugomba gutekerezaho. Tekereza ku isosi n'ibiryo muri rusange uri gutegura. Ibi bizagufasha kumenya neza ubwoko bwa pasta bujyanye n'ibiryo byawe. Ku biryo bitetse mu ifuru bifite isosi ikomeye, makaroni ni amahitamo meza. Iyi pasta ifite ubushobozi bwo gufata isosi neza, ikayigumana mu mwanya wayo. Ubushobozi bwayo bwo gufata isosi butuma burigatse karyoha neza. Ibi bituma makaroni iba nziza cyane ku biryo bifite isosi ikomeye. Niba wifuza ibiryo byoroshe bifite isosi y'inyanya cyangwa isosi y'amafi, sipageti ni amahitamo meza. Iyi pasta ifite imirongo miremire ituma isosi igenda neza ku mwanya wayo. Imirongo miremire ya sipageti niyo nziza. Iyi pasta ituma isosi igenda neza kandi ikayigumana neza ku mwanya wayo, bituma burigatse karyoha neza. Gerageza isosi zitandukanye kugira ngo umenye izo ukunda. Ibi bizagufasha kumenya neza ubwoko bwa pasta bujyanye n'ibiryo byawe. Niba ukunda isosi y'inyanya, sipageti ni amahitamo meza. Ariko niba ukunda isosi ikomeye, makaroni niyo nziza. Nubwo bimeze bityo, gerageza isosi zitandukanye kugira ngo umenye izo ukunda. Amapate si ibiryo gusa, ni ikimenyetso cy'umuco. Mu Butaliyani amapate ni ibiryo by'ibanze biba buri munsi mu buryo butandukanye. Ni ikimenyetso cy'umuryango, umuco, n'ubumwe. Makaroni na foromaje, ibiryo bikundwa muri Amerika, bitwibutsa ihumure n'ibihe byiza. Ibi biryo bitwibutsa ko ibiryo bishobora kurenga imipaka bigahuza abantu. Makaroni na sipageti, nubwo byombi ari amapate, bitandukaniye ku miterere nuko bikoreshwa mu guteka. Kumenya itandukaniro riri hati yabyo bidufasha kumenya ubwiza bwabyo no guhitamo neza mu gikoni. Rero, ubutaha wifuje amapate, ibuka amasomo ya makaroni na sipageti. Hitamo neza, kandi wishimire burigatse kibiryo biryoshye.